Reka rero tugaruke kuri amwe mu makuru y'ingenzi akomeje kuvugwa hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Turaza guhera ku mafoto akomeje kugenda kwirakwizwa na bamwe mu basirikare bakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abavugizi b'igisirikare cya FARDC baremeza ko bataye muri yombi abarwanyi batandatu ba M23 ni ku muhanda Mwenga Shabunda, ariko kandi benshi mu bakomeje kugenda barebesha amaso yabo ayo mafoto bakemeza ko abarwanyi ba M23 badasa n'abo ngabo bafashwe bijyanye n'uburyo bagaragaramo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC zatangaje ko zafashe abarwanyi batandatu b'umutwe wa M23 AFC ni mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo ni ku muhanda uhuza Mwenga na Shabunda, nk'uko byemejwe n'itangazo ryasohowe n'ingabo za FARDC. Aba bafashwe barashinjwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri ako karere. FARDC ikavuga ko yari intambwe igaragaza ubushake bwayo bwo gukomeza kugarura ituze mu turere twose dukomeje kugarizwa n'intambara hagati y'ihuriro AFC M23 ndetse n'ihuriro rya leta rigizwe n'ingabo z'u Burundi, imitwe ihuriye mu kizwi nka Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDLR n'abacancuro. Icyakora cyo nta yandi makuru arambuye yagaragajwe ku myirondoro y'abo barwanyi cyangwa se abo bafashwe. Gusa iyi nkuru ikabije mu gihe n'ubundi mu gice cya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kwiyongera ibikorwa bya gisirikare ndetse no kwisuganya ku mpande zombi, aho bivugwa ko isaha iyo ari yose imirwano ishobora kuba yakongera kubura. FARDC iravuga ko izakomeza ibikorwa byo kugarura umutekano n'amahoro ndetse no gukurikirana umutwe witwaje intwaro wa M23. Iyo FARDC ivuga ko uhungabanya umutekano w'abaturage b'abasivile. Hanyuma rero aya makuru tuyanyuzeho gutyo gusa kubera ko n'ubundi igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta byinshi kigeze gitangaza kuri aba cyafashe, ariko kandi benshi bakagaragaza ko AFC M23 itambara kuriya, abandi bakagaragaza ko abarwanyi ba M23 bagaragara nk'abarwanyi b'umwuga bafite ibikoresho, imyambaro myiza ndetse n'ibindi. Bakavuga ko rero badasa n'aba ngaba bafashwe, ahubwo ko byose byakozwe mu rwego rwo kugaragaza ko FARDC cyangwa se uruhande rwa leta ko rwaba ruri mu kazi kadasanzwe kandi nyamara ntaho bihuriye n'abarwanyi ba M23. Ndakomereza no kuri aya makuru yemeza ko Perezida wa Tanzania ni Samia Suluhu Hassan uyu rero yamaze koherereza intumwa idasanzwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iyo ntumwa ikaba yamushyiriye ubutumwa bukomeye cyane kandi bw'ingirakamaro. Tugiye kuba tuyigarukaho, ariko kandi tuyihuze n'ubundi n'iyi nkuru yemeza ko u Burundi ntabwo bukomeje gutyo gusa. Ni nyuma y'amakuru menshi cyane akomeje kubuvugwaho ajyana no kohereza ingabo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu andi makuru mashya aremeza ko imbonerakure ku bwinshi ndetse n'abandi basirikare bongeye koherezwa uyu munsi. Ibyo nabyo tugiye kongera tubigarukeho muri iyi nkuru yacu. Reka duhere kuri iyi ntumwa idasanzwe ya Perezida Samia Suluhu Hassan, hanyuma tuze gukomereza kuri ibi by'u Burundi. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Nzeri 2025 nibwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania wari umuzaniye ubutumwa bwihariye bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan. Mohamudu Tabita Kombo, iyi ni intumwa idasanzwe yari iturutse muri Tanzania, yasobanuye ko yari izaniye Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa RDC ubutumwa bwa mugenzi we Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yavuze ko Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan aha agaciro gakomeye umutekano no kwinjizwa kwa Kongo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, the East African Community, nk'inkingi y'iterambere n'ubufatanye mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro ku mpande zombi byagaragaje ubushake bwo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ni mu rwego rwa politiki, ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Intumwa ya Tanzania yashimye uburyo yakiriwe na Perezida Tshisekedi, anemeza ko umubano wa Kongo na Tanzania ushingiye ku bufatanye bwa politiki, ubucuruzi, ubutwererane ndetse n'ibindi muri diplomasi. Tanzania nkibutsa ko iri mu bihugu byihuse gusaba ko habaho agahenge k'agateganyo ndetse no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ni nyuma y'uko umujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23 muri Mutarama uyu mwaka. Tanzania kandi yagaragaje ko hakenewe
hakenewe igisubizo cya politiki mu maguru mashya kugira ngo intambara no ku baturage bakurwa mu byabo n'intambara ubwiyongere bw'umutekano muke mu karere byose bihagarare, aho yagaragaje ko bishobora guhungabanya ubucuruzi bw'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Ariko kandi hari nyuma y'uko iyi Tanzania n'ubundi yari yarohereje abasirikare mu mutwe wa SADC bari bamaze gutsindwa n'iryo huriro rya M23. Igihugu cy'u Burundi nacyo gisanzwe gifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitandukanye n'uruhande tuvuze rwa Tanzania, cyo gikomeje kohereza amakamyo menshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yiriwe avugwa uyu munsi akagaragaza ko amakamyo menshi yaratwaye ingabo z'u Burundi n'ibikoresho biturutse aho ngaho yageze muri centre ya Kaburantwa ni mu yahoze ari intara ya Cibitoke, akomereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri Kaburantwa ni muri zone ya Buganda barasobanura ko mu mpera z'iki cyumweru gishize ndetse n'uyu munsi ngo biboneye byibura amakamyo agera kuri 30 atwaye ingabo z'u Burundi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD yambukana ibitwaro karahabutaka ubwo yambukaga ikiraro cyaho kirimo kuvugururwa na sosiyete y'Abashinwa. Imbonerakure zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatojwe n'abarimo abo mu mutwe w'inyeshyamba w'Abanyarwanda uzwi nka FDLR n'ingabo z'u Burundi. Abakurikiranira hafi ibibera mu gihugu cy'u Burundi bagahamya ko mu batoje izo mbonerakure ngo harimo umutwe w'iterabwoba udasanzwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994. Icyerekezo cy'aba basirikare n'ibice by'imisozi miremire n'imigufi nka Minembwe bisanzwe bikorerwamo bagenzi babo bifatanyije n'ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo kugaba ibitero ku banyamuryango b'Abanyamurenge ndetse no mu rugamba bahanganyemo n'imitwe ya MRDP Twirwaneho. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 Corneille Nangaa tariki ya 2 Nzeri yabwiye abanyamakuru uko mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo hoherejwe ingabo z'u Burundi imbonerakure FDLR na Wazalendo barenga 12,000 kugira ngo bitegure ibitero simusiga. Umunyepolitiki Moise Nyarugabo wabaye umudepite muri RDC yasobanuye ko ingabo z'u Burundi ziri muri iyi misozi zirenga 10,000. Ati hari ibigo byabo bamaze gucukura indaki aho barwanira, sinzi mu by'ukuri icyo bategereje bategereje kurwana nawe, ariko kandi intambara ntabwo izigera ibahira. Ingabo z'u Burundi zikorera byeruye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva mu mwaka wa 2022 ubwo ubutegetsi bw'iki gihugu n'ubwa RDC basinyanaga amasezerano y'ubufatanye ku rwego rwa gisirikare. Aya masezerano yavuguruwe muri Kanama 2023. Ubu butegetsi bwumvikana buvuga ko ingabo z'ibihugu byombi zatangiye kurwanya ihuriro rya FC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko iyi ntara ntabwo yahiriye abasirikare b'u Burundi kuko bambuwe ibice byose bagenzuraga birimo teritwari ya Masisi ndetse n'ahandi. Barashushubikwana bamanurwa muri Kivu y'Amajyepfo aho kuri ubu ngubu nyine bahungiye mu bice bya Uvira, cyo kimwe rero naho ngaho mu misozi miremire n'imigufi yo muri Minembwe. Mukomeze mugire ibihe byiza.